Ya mina ngumuntu obuya eDaveyton. Njengoba ngithi iDaveyton ihlukane ngama-section ngabeSuthu. Bekungekho easy ukuthi usuke eBasuthwini oyojola umntwana ohlala maybe emaXhoseni or eMashanganeni. Bekumele ethi uphathiwe phone. Kunalezi zinto sizibiza ngama-scom defender. Yabona like most abantu bakhona ishumane. Scom defender like yabona ishumane kakhulu uze maybe ngijola like maybe umntwana ohlala next door nakibo. Athale ebhaka seBasuthwini angeke izojola ngapha. Shuthi wona idefendile. Defende ngalo ukuthi nje kungabi nempisi yakuphi ezodla ngapha. Ayi ngiyakubona nokulwa bekubulalwana. Thina lento sithola vele kulabantu bakudala. Yabona like i-background esibuya kuyo ukuthola ukuthi wakade zaseBasuthwini abaHotman wangalekhe wabulala ama-uncle wangapha bekunama-Japani kunama-China kunamabazibiza ngamagama kunama-green cap bekunezinto eziningi yabo nami ama-Hotman wami wamaphathwa ama-gangsterism nabantu abakenakalayo kakhulu so mina vele kakhulu hayi bengihlezi ngibhekiwe ingakho nami vele bekumele ngihlezi ngiphethe isibhamu or ngiphethe umese and make no mistake vele ukukhipha wami obuyele emuva mangawuvula nguvulile mangabreacha ngibreachile akunakuthi izabuyele emuva no retreat no surrender futhi eDaveyton bekuyikasi elidominate criminal like mongasazi isitori sakho man nawe bobona ukuthi azina ngibelong kulegasi bekunama Alaska eDaveyton kunama dragon ke ama dragon vele bekuyiyo ama most dangerous igangsterism yabona ehlulisana nawo ama Alaska futhi section ne section bene scheme yabo mawufika lebo maskoti bekunama Delgado yabona mawukhosa le uyabo mathwatha kulama dragon bewahlala khona ngale masazini ama Alaska eMasuthwini ngamalandane eBasuthwini ngoba eBasuthwini inde bekunama gangsterism amaningi so mina bengiphilwa ngakumalandane kwaba nenye out man beyihoti kithi sibiza uBenny Machina uyabo wasintroduce ku crime ke wathazini le plug enalo asiyeni kunemall ecede ukuvulwa bathi Lakeside Mall asoemoshana ayi from lapho yaqala inyakanyaka ngempilo yami ukufika kwami eStotkuni into engifikisayo lapha ukucala kwami ukubamba inkunzi ke right sabambe linye old lady inkunzi sibambe angisakhumbuli kahle it was on Tuesday or Wednesday by Thursday morning bese kunama vene emakhaya kithi and uAchoose nebekasana evenini uye okhomba mina babamba uAchoose icala intatha kusa yakhona uthi kanjani bakene kanjani ukuthi sihlala laphi namhla ngisazibuza maka obviously emhlabeni nazi noma ngathi izwe lilele ukhona ubhekile bangithola mina ngisendlini ngisigidlele bekusese 3 room endlini ngigidle dining room bengakabi nekamera bengakabi neroom bengisese intwana nyana angisigidlele abo ngizwe ngeoledi tebo ay papa mkirma akunal mapholisa montekerai ngoba ekhaya vele bekugcwele vele ama-Hotman wambe kuyigebe ngirami banyaka mangima ngithathe kancane olelama bakokoda livule bakenyaka ngwana wami bebangalazi igama lami waChoose azange abaphigama bakaChoose nebekasaboshiwa 7 bathi bakhipheni bonke abafana abala aba less than 16 years ucala kwami ukuboshwa ngacala ukuboshwa mina ngina 14 years mangizoya place of safety mase ngiphaka kwabesithuna ke ngiphaka khona elokishini kwenye section maka eBasuthwini thina besinama out laba ukuthini enkambini ethu asihlukumezi namhlanje mina noma ungafika eBasuthwini bazokutshela ukuthi uTebogo ngapha simazi kuyi good boy ngapha besimangala amaphoyisa amawazomlanda simangala awufunwa umphakathi simangala ukuthi abobani bayamfuna ukuthi lo muntu bathi ubamba inkunzi ugwaza umntana kaZibani okudubule bani kube khanike lapho abantu base area yami baba surprise ukuthi makatebo vele kwena uvele wenze into eso and akunasigebengu esivumayo ukuthi banisukela mlebe wena mlebe bawusukela akunatsotso ovumayo bonke ngithi noma ucala ukuboshwa bazobamba ifone mama bakenze so plus bengithanda ukusho kanjalo ke mama bakuthokozanga wena ukuyikhabari wena ukuyintebo kana ke sibe akunasiboshwe esivumayo akunatsotso ovumayo bonke sonke sasukela makasaziyenzile lento le so bengibambe inkunzi kwenye section bathi kusemaswazini sibambe elinye i-tech shop so ukucala vele sesenza izinto ngathi maye sesifuna imali ehlakaniphile sathatha imali singakayikude zaboshwa same day
not on the spot. Baleka until la bese balala abantu babaphutha blue lapha bese bala asikhatlela kabuhlungu labo bantu basibuza sijontshephi masithi sokhomba lapho senze khona izinto besingakakhuli kakhulu ngisho masithi sokhomba uyathola ukuthi baba kanti sase police station sithe even mayifike e police station nangu lo baba uphuma ngegede police station azo reporter icase bese kanti ivuliwe singene kanje vele icase ethu ivuliwe basisa ngale ma charge office basise Maselini okay 2 days 48 hours siye court might yang recognize kutha wena ndoda futhi bengithayela eModapi Correctional Center kulapho ke inombolo seyingishaya ukuyangale ngithema ngifika eStoffberg kula ke ngavuthwa khona ngekwenombolo ngoba iStoffberg ijele lama Air Force 3 nama Big 5 mawu 26 u21 kula njoba kulamajele wangapha bathi ama Air Force 3 yimpatha nathi ngale sithi ama 26 28 yimpatha mawu 26 u28 ngala awusha uzwebhekisa phansi 6 wakho noyedwa uzobheka phansi lekuchuma u3 no5 eStoffberg kula ke ngakheka khona ngaze ngaba nalamagunya enginawo namhlanje ngaba indoda engiyiyo namhlanje e3 njoba ngishilo ukuthi ngindoda eyithuthu ngebravo lomkhosi kunale language leyo ukuthi banemihlaba fana nama 28 asayina lento leyo ukuthi bona vele bayobhodela le maka bayasaba ukuboshwa maka bona basayina ukuthi bayobhodela le yabo ama 26 anomhlaba ejele umhlaba uthi nina line space ejele so makumuntu akhona mawuzothi manje uyambopha ubaleke enye into makutheni uyobhodela le thina so asifuni le ndawo thina sithe sofela ngaphandle thina sipilo ngaphandle thina sifana abana kufana nomuntu ongashaya umthetho simthatha njenge Air Force ngoba lo muntu akathanda izinto zasejele uthanda izinto zangaphandle yabo nayo lo muntu lo obrafter wayifoma yonke lento le Israel umpriest wawunento saphakamisela thina izikolo enombolo nethu siphakamisela izikolo siphakamisela isibhedlela siphakamisela impilo asiphakamiseli ijele jabana amarafter abanye abantu aba most dangerous in prison ngoba thina sidila ngeescape thina sabaleka asiphikisa asivumelani nemithetho wase yonke ama prison conditions awaphikisa ingakho ngithi mina ngishaya imithetho ngiphula umthetho ejele angeke uzolutshela irafter ukuthi impatha abasitshela lezi zinto basikhuluma la ngaphandle la kwagogo la kwamayidalela basikhuluma la ngithi mina noma namanje sihleli kanje othi lingene 26 angeke eze lingitshele ukuthi wena wimpatha yikho into yakho thina nje into simengayo ejele ukuthini thina asinane eksejele thina konke kwethu kula ngaphandle ingakho singashaya umthetho siphula umthetho yonke into ethu la ngaphandle ongenalokhara wena njalo benginawo amalokhara benginamalokhara ayi2 bekangekho umuntu ozongitshela ngonobangela yaziwana abantu banalento le banale perspective leyo ukuthi mawirafter wena kumela ngobe na next ejele no masithi asinani ejele suke sibhekise somewhere shothi asinayo impilo la yonke impilo yethu ingaphandle thina iplan yethu ingakho sithi sifunga ngomoya emini nasebusuku isikhathi asinaso fana namanye amankampi anesikhathi ama 26 imine yabo ama 28 ubusuku babo thina sinasikhathi kusemini kusebusuku thina isikhathi siyasivumela thina asireport indawo emini nasebusuku sifunga ngomoya injalo so uningezwe ngabantu balokuthi amarafter in hayi ukuthi ngiproud ngaloyo nto leyo but ngizama ukuyichaza into ngiyiyo ngoba ngiyiyo namhlanje ngisazoba yiyo ngiyofa ngingene egodini ngiyiyo ngoba nayi la emzimbeni wami even though ngifuna impilo right nami ngiphile ngisebenzele incosi zami kodwa maka yona ingibhayindile nayi la mina mangithi ngizoba irafter until ngize ngife ngisho ukuthi mina ngizoba umuntu wangaphandle ngiphile nabantu kahle ngisebenzele ingane zami ngize ngife that's the main rule amarafter uthi siphila ngaphandle siphila nabantu sahlonipha respect and discipline ejela sizifuni yabona naserafter sinayo lento ukuthi linye lokungena elophuma likho shuthi ilento leyo ukuthi engene lingenile ephumayo igazi shuthi wena uzophuma sowufile
mawuzothi wena ke awusaphilongi la once yangena ingenile hayi ukuthi kumele uhlale uyisigebengu mina ngithe mangiphuma ejele kunabafana ngale eDaveyton eBasuthwini engabagquma ku RAF 3 bathanda ubu RAF 3 bengisahlanyiswa ijele namhlanje kunama teacher ayi3 zifundile lezi ntwana ama teacher namhlanje wanifundise Northwest enye seLimpopo zafundiswa under Air Force 3 thina izinto sisipromotayo eRAF 3 sifisa impilo enhle asifuni into zasejele labantu njengoba sigangsterism namawada ama gangsterism amawada wazwani ngokwabo nawo ayikhundla khondla nawo amakampi nawo kunamawada aphakamisela ama big 5 kunamawada aphakamisela ama Air Force kunamawada uthola iwada lukushovela is26 or is28 or is big 5 or is Air Force namawada nawo ayigangsterism ngowabo so ebuwadeni kunezinye bathi ama EST lezo ke zamba mazamba la khala ama chain lezi mazamba khala chiki azizokudasta leza zangidasta kwaphuma 2 yamazipho kuthi kanjani ngazi ukubiya kwami eStoffberg angisabuyiselwa kuphi eModapi ngifika eModapi bangisa emaselini eBinoni ngayohlaliswa lapha 2 days kuthi kune draft ezophuma eModapi mele idlula izothatha mina ingithumela laphi manje Bavian Sport so ukufika le eBavian Sport man safika ereception akhona masifika ereception akhona umadala nyana man upota isigcoko man yabo bamba umchanyelo ungibhekile uyambona ukuthi lo muntu ufunda ngami uyashuda ngasitholela ubaby ugeleza ngami man ufunda like hello ngiyomshela aphela ejele uyashelwa ejele uyashelwa uyindoda ushelwe straight njengokuthi ushela ucherry la ngaphandle uyashela uyambona ukuthi lo man uyangicabangela ukuthi lo mele ube umuntu wami lo yabo uyalibona usese itsaptsap umfana right ngizosikhulisa yena labo madala abasejele laba babulawa iBP makuzomthola beka ikhotli la endlebeni kodwa khona ingahlala 5 days makalo uyisusa makalala makavuke kuseni uhla uchama le intwana lezi ezincane chama le intwana uthena ubhemi ikhotli maka makufika eselini angeke ayilayite uzopha le intwana le ikhotli ukuthi ibheme yena layite iBP uyayibona lento le lo madala lo hayi wabeke kanje amakhotla ethu ubamba umchanyelo kanje akabanyazi ubheke kanje mawulonga imbheki lokhu uyasmayela ngithi ayilo akangazi basibale basipha ama prison condition angisho prison inama condition wayo tshela kanje ukuthi uzibani nozibani bazoye section bani uzibani nozibani section bani maximum angisho yahluka nama section A B C all right kuthiwe wena uya ethi shuthi lezivele ezigcina amakhanda so mina lapho ke bangifika lapho hayi nawo lo madala hayi uyasichanyelisa yafika eminyango ukhuluma lenye time iBig 5 ithama la khona ukhuluma lenye time bayakhuluma angimangele man lo uqeda ukufika bayamfuna la eminyango ngalendlela ukuthi wabona ukuthi amawada nabo anezinye ingqondo lethema lele ngikhuluma ngalo ukuthi since lengibhekile lukhulume neprison wanda ngazi banikaneni bavule seyilini and akahlali kule selbe ngihlala kube ngifike lokulo angena shuthi uthini yena sekakhulume ngengqondo yakhe acede ukuthi angahla mina uthe kasangena ngamtshela ukuthi epheka laba abangibhekile mina la wathuka from lapho baba khona beku 28 ukuthi pheka la mina ngibhekile ngeAir Force la ejele leyo uza ngayo izosicabanisa ngizokukhafula kabuhlungu abona ngathi ngiyadlala ngishaya ikhanda azange yena le ngishaya ikhanda bengihlala vele mina ama toothbrush wambe wahlala loliwe benginabo ma 4 ama toothbrush wahlala loliwe plus futhi uma bakuthatha laba kusakwelinye ijele phela wazi ukuthi uhlangana nani uyohlangana nontanga bakho lo wena usitshela ukuthi yazi nami mina ngiyakwazi uhlangana nabo abagwaza nayo abanye mabayibona bayezoyithatha so bengihlezi ngiwachafile hayi mshaya nga 2 holes le time kula ke itimela zithi seku 28 neRAF 3 and ngicela ukufika ngina 2 days ngifikile yayibona ukuthi masezithi mabathi bayangifuna enombolweni bayangifuna hayi sitoko sami ngiskena sonke mabathi bathi ngigunyaziwe ababona ukuthi hayi lo baba usuke lo munye umuntu oho
Eselini amadoda amnyama bekuyinye intwana eyi-1 intwana nabe ngeke iziyenze next enye intwana yasePitori bebuya eManskral and yona bekungasi 28 straight bekuyi-4 ama-4 nama-28 akisho into eyi-1 bekuyi-4 ithe yaphakama yabona ukuthi azini thina abantu esiphuma ngapha like uMajobek basibiza bosiphuma jozi kula majele ngalo bona ukuthi alo siphuma jozi hayi uyayibanga makazogwaza igunya lami mina ngeyini wahlala ngithambe kanjalo ukusuka ngina 2 days back to makhulu kuthu kuleso sigwebo sami 22 years ngithema sengenabo ma 4 years 5 years mangishifta ngibhala idraft ngisengifuna ukusondela ngasekhaya ngoba ngiyabona bese ngikhalisa nabazali mlebe mabeza kimi mlebe wena Tebogo uboniwa uyi1 uhlala ufaswe ngamaketangi kwenzakalani kula ngicala khona ke ngithi yazini ngiyenzile into engiyenzile ngigunyaziwe ngokonombolo manje sengingarelaxa manje akube chance abanye benza idayila nami ezami ngizenzile lo mina ngihlonipheka ngiyugunya la ngacala khona ngabiyela esikolweni yaba back to school kimi ngayoshaya ugrade 10 grade 11 ngayenza no matric wami ngamphasa nanga 3 ama distinctions like mina for example ngiyazisola I wish ukuthi ubijele angilazi kuya ngami nje bengifisa ukuthi kube angazi nami ngiyacocelwa but unfortunately ngiyile lapho ngenzeni so ngifuna ukuyishare nabanye abantu ukuthi nabo bafethu uzosola lapha ukubuya kwami engithole sekumnandi sekunama smartphone sekunama wifi yabona impilo yakudala ayisekho manje ukuthi yazini sothola ama-assessment makoneni waya manje ini but what surprises me ukuthini into yasejele manje seyiphilwa ngaphandle abantu benombolo sekushaywa inombolo ngaphandle yabona and mina kuya ngami ngiyazi inombolo kuyinto ehlonipheka into efihlekayo maka no mina ekase ngiphila kuye Davidton inombolo is there iyaphila baphila ngayo abantu umuntu avuke ekseni nje ucabanga inombolo umuntu alala ucabanga inombolo uthola abafana abahlele egate ukusana lezi zinto ngisho zamagate bathi uhlele egate uhlele into zasegate ufundisa inombolo so laba basuke bangizwisa ubuhlungu kuthi azinto abafana nishaya lento le thina sibuye kuyifela lento le sila sikhona namhlanje besiyifela lento that is why ngikwazi ukuthini ngihlehlele 3 step ngoba ngiyayazi inombolo and mina ngibuye kuyiphila ngibuye kuyilwela inombolo nabantu abayazi kamnandi inombolo abacashela ngaphandle thina sibuye kuyilwela inombolo ije umdoko bebovu ekseni kudlula umdoko ikhishile bebovu ngenxa yenombolo ngizisa abanye abantwana umdoko ogcwele igazi sikhathini samanje siphila empilweni edangerous ngiyazi sonke angeke sibe blessed ngalezo zinto lezo angeke sithole ama present lawo afana nabanye maka asamukeleni lokho sinako mina ngithi no to gangsterism ngithi no to violence ngithi no to prison asiphileni sizalelwe emhlabeni asizalelwa ngejele but mina most into ngayitshela abantu uthi Danyana akusinto sharp Danyane nalentwana esikhula manje nalabantu abadala kunabantu phela abadala bacela uganga sebabadala uyayibona ngiyacela anisibambeni khona ezinye indlela zokuhrekeza ukujaya ijele is not the place bafethu mina ngizwile ngihlela iminyaka angihlela ngintonyana ngihlela iminyaka ijele enyalazi